Pemirsa Kepala Daerah Kaaptiang Mangde nguratiang indek penglimbakang inflasinya brandau santukan indeks harga konsumen munggah dados pikobet ring samian negara. Presiden Jokowi ritat kale nyuk serahang daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA miwah buku daftar alokasi transfer ke daerah ring warsa kali-tali 3 ring Istana Negara Jakarta kaketus saking kantor berita antara ngaptiang mangdani side nguratiang nyabran galah indik pangalimbakan wilangan inflasi ring widangan suang-suang santukan indike inucap kabuatang pisan pakibah nincap nyani inflasi kedadosang silih tunggil pikobat ring bage perekonomian domestik wiadin global ring warsani jagirau punika mawinan para kepala daerah kaaptiang maut saha pinih becik ring sajeroning nitenin pasokan turmaning stok barang jasa ring wewidangan suang-suang. Tios Kepala Daerah Jokowi talengaptiang majang kementerian saha lembaga non-kementerian KL mangdani digelis ngelaksanayang realisasi belanja pamekas nyani belanja modal saha sosial ring APBN tur APBN warsa kali-tali 3 likur. Kepala Negara ngaptiang samian KL miwah Pemda mangdani tangar ring kahanan krisis saha statu waspada ring panglimbakan global sanen enten janten. Para pejabat pemerintah pusat miwah daerah patut lebang yening rahu mangkin kanan jagate sampun nenten jantan APBN warsa kali-tali 3 likur sanes sampun kacumpuin pemerintah tur DPR nyayubin wilangan belanja negara miwah pendapatan negara triliunan untuk defisit miwah produk domestik bruto PDB. KMB Bali Pos nguningayang.